Na kirikoria mwana kiumia giki ndagitari ni akwithirwa agitariria thina ya kwanja kiri mwana. Nera twariria mantu ja murimo juju wa kwanja kana ndairia mwana murimo ja kundairia kana kwanja ni murimo jura withaira mwana oku na gwita kioro ki kariuruje mwana no ete kioro ki uruje rimwake na mwana no ete kioro ya kawaida maita ja maingi na chonde no kwanja kona mwana oku na gwita kioro maita ja maingi iu no kwanja nyake ja kuthete kioro rimwe kana jaira gitage kariuruje mwana kuno kwanja kana bangi bagwita kwarwa endirie twarira rega ria Mumiru ikwanja na nkauga ujo bara bengi bajukairie murimo juju wa kwanja ju murimo ju munini mono indi ambuge murimo munene sana no tuginto kia mbere mwana ukware akage athine kwanja kana ndairia bana tubara bengi bodogana ya mwana iruje ro muthiraira indi tiruje mwana ro muthiraira athire ro igintu gitawa electrolyte na electrolyte na sodium potassium chloride bicho gweta potassium bicho gweta electrolyte na electrolyte na taithithagia kiri mwiri jwa mwana kana jwa muntu electrolyte ichi itumaga mpigo chietu chiethero ikari bwega icho chiekaga mpigo chietu igakara bwega iwi electrolyte na njira ria akitumba kutania electrolyte ichi igukurukira kwanja na ria mwana ukwambiria kwanja itutha turi ugwatine bwa gutagintu gitawa electrolyte na iki tumiwonaga kuyana baba ingi batachiari bena thina ya mpigo indi naruo barita dialysis no to mwana uambiririe thina kwanja eta loose kana ata into bibigo to electrolytes jabigo da kwira kimo sodium potassium chloride age imbalance no to ko rei batrita ko balance mwiri jwa muntu mwana akage athina ya kidney. Number 2 electrolyte ukairi ketho ite balance ende bwega mwiri na tugire kara ya ko balance natia rira tukuchita gukurukira kwanja kana kunairia mwana nage akagintu gitawa kugirika akambiria kugea electrolyte imbalance na mwana akagea conversions ko ndingienda kwira mutegeri wakwa na ora unge onthikirite murimo jwa kwanja nkauga ntu babengi baika mwana mono bakianja ja bakauga imaigo ambuge mwana okunya kama maigo thate tuginya ukwetha no kumbikike mwana okwatiumba kugea kwanja kurira wona mwana ambiria kwanja umenye kajitwe nete ategerwe omba kuthaia sindi utuma anja omba kutha mwana gwintu ararite gitibui omba kutha mwana na viral diarrhea igatuma anja no kutha mwana ukumba kutha inye nkarachi amwe baikomoki biana na biria bia amwe babitha bingi ikiu na igatuma akanja omba kutha mwana uku kinyena gintu kingi na murimo jungi nyaja ngarangari no ajitie na gatuma akambiria kwanja na ni ndo bebe bagutuma mwana anja ni ndo bomba kotha mwenye mwana ukwena fango cha kiu na no itume aketho ake anja ko please ndengera kuga uju ryo kona mwana oku ambiria kwanja menya kajitwe mwije sibitari ikenda akomba kuonekana na akathirwo ithimi na mwana ugakomba gushughulikirwa daktari na njira yagirite.